Maya pagat panapon Pampanga, maya pagat panapon Kabalena. Yako po kaya kayong talasuyong ating pusong makabalena, JM Desus. At live na live tamo po kening free-to-air TV and digital television na po ng CLTV 36. Ang poking Facebook page at live na live tamo ngeni king Kingsborough International Convention Center para king Most Outstanding Kapampangan Awards na banbalbol ang gagawan tamo kening probinsya na rin Pampanga. At fun fact mo Kabalen, Most Outstanding Kapampangan Awards metong yakaring talagang kaganapan na ning Pampanga Day Celebration nanungno ko rin megin yang tutuking Proclamation number 2226 series of 1982 iking kapamilatan ng former President Ferdinand Marcos Sr. At kin ngayon orasan na niya metong na lang mamagdatang ning eganagan ng bisita ang pong awardees tamo for this year. And this year we have a total of 13 awardees kay ning Most Outstanding Kapampangan Awards. At banggitan tala metong Most Outstanding Kapampangan Awardee for Culture Mr. Philip Torres. King Education naman Dr. Bernardo Simon. King Emerging Category King Finance Joseph Ian M. Canlas. Emerging Category for Institutional Ocampos Betis Band 46. King Entrepreneurship naman Miss Isabelita Manalastas Watanabe. King Government Service, Honorable Carmelo Lazatin Jr., King Law Enforcement, Police Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan, King Outstanding Honorary Kapampangan ni Dr. Irineo Alvaro Jr., King Outstanding Kapampangan Overseas Filipino Worker Dr. Mary Jane Alvero Almadi, ang poking Performing Arts Jojit Villarreal, aka also known as Aramuna, Kaybat King Science and Technology Dr. Filomena Reyes, and King Sports Mark Joseph Ocampo, and King Visual Arts Mr. Edwin Layog. At ngayon akakita mo masaya at kompleto nila kung halos kompleto na rin ng awardees at atitang pakisabyan ay metong MOCA Awardee King Performing Arts iara muna syempre metong karing sikat na Kapampangan performers. Ngayon ni Ara, kutong kumukaya ka, nano itang penamdaman mo the moment na ating mig-nominate kaya ka for the Most Outstanding Kapampangan Awards 2023? Maya pa oras kapatada po karing manalbeta ang CLTV na talaga ng very supportive din karing kalupatamong talento kay king Pampanga. Mumunan dili niyang may nominate ko, may ngilabot na ako. Kasi balo mo namin yung sector tamo, medyo nila pa mamumulat din kaya katamong mag-events ang pong mami makanining galal. So masaya ako, andyang ako paminyambot kanito. Nagpa-spaghetti na ako. So ngayon kasi you're chosen as one of the prestigious awardees this year. Basakit yung kunanin ng Most Outstanding Kapampangan Awards kasi every year talagang sasalaan dala, pipilinan dala. Ito namang moment na inanunsyo da na ika yung Most Outstanding Kapampangan Awardee for Performing Arts. Nano naman ni Milyari, may gulo kayo baking bale o nano? Actually, at king event sa inyong ating big chat ka na ako. Kasi every municipality, di dalang copy. So, itang metong tamong kaluguran, mag-chat ya, ikit-kita lagyo mo, ana. Kaya ba't sunod-sunod na la. So, siyempre, liko pa masyadong bala mo shock ko, speechless. Pero, makanyan pa man, siyempre magpasalamat ko king Ginoo, ring may talento kaya katamo. And siyempre, bilang metong Kapampangan, talagang sabi ko king aliwang interview ka na ako. Bala mo ining mengompleto king journey ko bilang metong Kapampangan. Although, andyang kami din na makanining galal, basta manalay tayo kaya kay dayang Kapampangan, mas kinuha rin kami, no ka rin man ang mundo. Parte ning yato, basta dadalan mo yung Kapampangan mo. Excited ko, medyo makabay yata yung sagot ko. Well, thank you. Marag ko kong pasalamat at metong ko kareng apelida kasi abalitan ko talagang sasalaan dala pong sabi dapin na ay pasensya na medyo mangalgal kong bagya. Pasalamat ko nga po kareng gana-gana. Masaya ako po, masaya. Diyang at siya makanining matatanggap kong galala, gagana ka kay Indo ko. Although may pass away net 2019 and my father, minunaya. So, dedicate kay po ni Karela and to my biological parents din. Hindi naman Kabalen, nung detangali makakilala kang Arabuna, yan mo naman imig pasikat kitang kantang Ojo kaluguran da ka,
kaluguran sobra-sobra. Kasi aliwa mo itan sabi dapin na basta nanoin man yung craft mo, basta dadalan mo itang pangakapampangan mo, mag-perform ka man king Pampanga o ali Pampanga, apinitay itang karin ka mayakit. So ako naman, kay atin yung budget, kay charity, kay atin yung kay alayang budget, basta at yun naman kipamakisabi, apong with the purpose siya, go tamo mong go para mo aparamdam tala rin kaya katamong kantang Kapampangan. Bakanta apakita mo na rin Kapampangan, alila mo magluto, alila mo gagawang parol, nung magpakailila naman at sasalang lang masalisa at para magpasaya ka rin tao. Hindi naman ano naman ang apanamdaman mo kasi karetang performances mo papalakpak ding audience. Ngayon po tapalakpakan da ka naman ding ega na ganang manalbeke kampong syempre ding aliwa mo namang awardees palakpakan da ka po ta. Hindi ba maging rason ban kanita isundo me pa kaya kang craft ampong mas man yung pukaking Kapampangan spirit kaya ka. Wait, ita pine JM, aliwayang level kasi ni So, bala mo itang pinandaman ko yung tanggap kong TOFA Award. Kin City of San Fernando, bala mo makanitaya, mika, alin naman pressure, siguro mag-level up ko mo karetang gagawan ko, bakit mas lalo da akong I appreciate, bakit naman mas balik ko itang tiwala da ka na ako, kening galalay ni. Di nanda kang chance ban kanita makapagpasalamat ka ampong imbitan mo nga ding ega na ganang manalbeking kaya katamong istasyon CLTV 36 ban kanita akit da no makanano kasanting makanano kayaman ang kulturang Kapampangan ang poring Kapampangan talaga to nila talagang mga galing. Opo, ka Central Luzon, sabi nga nila may mga saying sila na mayayabang yung mga Kapampangan. Hindi naman po literal na mayabang. Ang ibig lang po nilang sabihin, yung meron lang kaming pwedeng ipagmalaki din kamukha ng sa ibang probinsya. Nagkataon po sa amin medyo may giant lantern kami, culinary capital of the Philippines, and then may iba-iba pang craft na pwede naming ipagmalaki sa iba't ibang probinsya at sa buong mundo. So, magpasalamat ko kay Gino, syempre, and syempre, dakal pong salamat kay MOCA Committee and to all the judges and organizers, and syempre, to the provincial government of Pampanga, sa Kapitolyo, ang ating mahal na Gobernador Delta Dennis Pineda, Vice Governor Nanay Baby Pineda, at yung mga board members natin, syempre local LGU, Mama Mayor Vilma Kaluwag, Vice Mayor and sangguniang mga councilors natin sa San Fernando. And syempre po, karingya gana-gana pong Kapampangan, dakal pong salamat. Sana po patuloy lang tangkilikan din kaya katamong Kapampangan artist, maski nanong craft, lalo na po promote tayo yung Kapampangan tamo. Tamo kakalingwan mga Pampangan. Patse ala ng Kapampangan, Pampanga, aline po Pampanga, kaya mga Pampangan tamo po. Dakal salamat and congratulations for the well-deserved award for the most outstanding Kapampangan for performing arts. Ayan, dakal salamat, ara muna. Ayan, ngayon naman, Pota, subukan talang pakisabi mo nito ang aliwa pang dosing awardees ban kanita pakiramdaman tala. Ring karelang storya, ampong nanoy penamdaman da niya may anunsyo na ilang ma-awardan na kini most outstanding Kapampangan awards. At ulitan ko po, ining event ay ini kaya baya po king Pampanga Day Celebration na maging silyado ketang Proclamation number 2226 series of 1982 at meron nga component event ining most outstanding Kapampangan awards kining pamagmasusi tamo king Pampanga Day Celebration. At po ta subukan tamo naman pakasabyan din kaya katamong pinuno king lokal na kapayabalanan ng probinsya na ni Pampanga ban kanita damdaman taya mo naman ng karelang kumbaga panamdaman da kasi this Pampanga Day Celebration started with the bang with the Banyaman Festival with the Mutiani Kapampangan last night at ngayon sasarado tayo king most outstanding Kapampangan awards at patuloy po manalbe king live kami po king CLTV 36 Facebook page sa po king digital TV na po ning CLTV 36 ban kanita akit tamo at akilala tala ding 13 MOCA awardees for this year. Pasibayo ako po yung JM De Jesus at bigiti kita po ulit po magbalik ko po para king aliwa pang update ating pusong Makabalena.